الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا لا نعبد ولا نستعين إلا إياه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari waktu ini insyaallah ta'ala umawa kita pengajian dain haparman sinallahu subhanahu wa ta'ala Suratul Mu'minun, farman sinallahu subhanahu wa ta'ala walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. In ayat ini tungod pa mga sila amuin kiarihilan sin Allahu Ta'ala hinang di halauman sin gumi ini. Dalam sin kiarihilan sila hinang dihilan sila sin Allahu Ta'ala sarat deng ha mga hinang yaon amuin mahinang sabab sin mabatok nila in kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala na in ayat ini biyay ta doon hay ni sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong niya in mga sila amin kiyatok balan sin Allahu subhanahu wa ta'ala dahing ha mga perdaakan niya doon ha amin tiap-tiap kakausan nila hinangon dahing nga sambahayang pagtukbal jakat, paghaji, pagsarak ka, iban na sing katantan wiyajib sin Allahu subhanahu wa ta'ala pakanya aun tunguran sin hinang sarta damikian aun sarat pakanya biutang sin Allahu subhanahu wa ta'ala in mga inikatantan liyabay sin Allahu ta'ala haraak niya harap pamano siya amin tumayma simpang daakan sinin Tuhan Rabbul Alamin damikian ha mga silari tumayma naman jari doon ha ayat ini ini piyag inu-inu si mga kasahabatan labi-labi na in asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab mahita na nga sumuron hay ni laong niya in mga sila kiatukbalan hinang sin Allahu subhanahu wa ta'ala amin hinang bangaon dapat panggausan nila hakabuhi nila manjari doon hayan dahing hasabab yadto in mga sila amoy in nakasud halon sin ayat ini
yaon kanila tutog in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unoin kabuga doon hayan kiabugaan nila. Pasal sin kahinapusan sin ayat biyayta. Annahum ila rabbihim raji'un. Ubos sila diak di halauman sin dunya ini. Aadlaw akhirat magbing sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in kakahinang tari halauman sin gumi ini. Aun tuy bibingan. Dito hadarat sin Allah ta'ala. Asubuhon kita niyo madto sin kakahinang na to. Nasarta hihinangan sarat ingkatan sin hinang subay siya matuktudyo madto pakaridaan sin Allah ta'ala. Amo ini in muna hinang tiukbal sin Allah ta'ala paraak niya muna yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta doon hayaon piya sampay sindaak niya pakatan manusia bukon sadya Arab, sumagawa kataan simbang sa haliw ko pansin dunya ini. Hatatkala miabot maun kanila impanghindo sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suway nila taymaon in pangdaakan yaon bang sila dumauhat sin kuyag sin Allah ta'ala kanila atawa rida sin Allah ta'ala kanila sarta daing hasarab sin rida sin Allah ta'ala kanila natungbasan sin Allah ta'ala karayawan ingkatan tan piaglugtuan nila di halauman sin gumi ini. Hasabyan hangkan nag-inu-inu yung mga kasahabatan sabab sin aun doon haon sarat in kabugaan nila ada kalari nila hikatunay in mga hinangyaon paamuin kumugdan paamuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan in asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha in aginya long na ya Rasulullah walladina yutuna ma'ataw wa qulubuhum wajila walladhi yasriq wa yazni wa yashrabu al-khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jal. Unulong niya Rasulullah inayat ni maugini isim pagyanun dihay ni amuin mga sila laung ta Muslim manjari nakapanakaw sila, nakapagjina sila, nakainom sila alak. Asama bieto di maigalaw sinbigi jantong nila ingkabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uning sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung niya, qala la ya binta Abi Bakrin aw ya binta Siddiq walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jal. Bukon laung niya, ya kau anak Abu Bakar atau anak sin amuin Abu Bakar As-Siddiq bukon lang niya sila pag-ianon sa sumagawa in pag-ianon doon haayat ini amin tutog in kabuka nila pa Allah Ta'ala in sila magsasambahayang magpupuasa magsasarak ka sa sumagawa tutog in kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga katawtay manghuran ha kama Islam. Nakabidda in mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay in sila ini
miabot pamatatay nga nila. Amuin imaalop kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaitaan sila sinin sila tausulga na. Kaibanan soy-soy in ikaw kiyanganan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga tausulga. Sa sumakawa yaon halaon simbigi jantong nila in masi kabuga. Mahita sila mabuga karena in sila di nila masiguro in pagtunay nila simpyang daakan sin Allahu Ta'ala kaya tunay nila biya sin kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala karena aun siya sarat madto-madto. Asabab yan in mga bariman di sila maghali-hali in wayroon lang ta mahasil nilahan sulag uno. In maanan niya misan sila naghahali-hali, wala miuklas in panumtum nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nabugto in parsugpatan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangkan na sila matuyo. Sumambot simpardakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at kala in sila biyaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu la ilaha illallah. Hati niya biyaitaan sila rin nga mga sarat muna-muna. Subay sila magmaingat, ingaton nila, hisiyuin, nagdaak kanila. Himinang simpardakan niyaon. Iban may ta sila diaak. Kasabab yan, sila in maglumba-lumba, magmaingat, sin sara sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amin wayroon. Waktu malupas kanila. Ba't malaing kaning katantaan, mabista siya ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabab yato, in mga inikatantan, asupaya, tutog, in pagmaingat nila, nag-aaral ibansin pag-amal nila, karena biyabayta kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Isiyo-siyo inabutan sing kamatay, amuin kaya ingatan niya in Allahu Ta'ala, amuin wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan buat malaingkan siya, sarta yaon sila halawm sin pagtag-ipon pa Allahu Ta'ala, tinatimutunay sin pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin na makasud sa jasulga. Sa sumakawahabihanin hantang niya, masiin buga yaon habigi jantong nila. Karena haamuin paghuna-huna nila, kaya tunay kurabaha, inda akan kako sin Allahu Ta'ala, habiya sin kabayaan niya. Asabab yan, in sila ini aagsu-yagsu isin mga pakaradyaan pag-agama. Nag-aasubuhihan tara nila in pagmaingat hasupaya aun makasaksi hatiap-tiap hamuk dahil kanila si mga kakahinang nila. Inyaon na subay yadto mahinang sinambok pahambuk dahin kanila amin magsamasibo labi-luba na tuod inag patarang kanila sinhinang amunayin daak sinallahu ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahina po sandaak amin nahimpon na ingkatantan panghindo
daing hapanagnaan sindaak sinallahu ta'ala, daing simpanagnaan masa naaon in pagdaak sinallahu ta'ala sa manusia sintungod paparkala pag-ibadat harap kaniya. Naamo yan. Nahasabab yan, in sila bang maghinang yaon impanan tuhi, halawon simbigi jantong nila, sininang nila, amuy in matan biya tod simpiang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, yaon iban yakin, pag-iyanon. Hati sim pag-iyanon yakin, amin yaon in panan tuhi sinhinang, kimukog dan biya sindakan sindaak sin Allah Ta'ala mo na yung pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabab yan, habihad to na masimasira yaonin kabuga halawm sin bigi jantong nila. Naraing mga sarat sin yang dakan sin Allah Ta'ala amuin subay tumayma sila sindaakan sin Allah Ta'ala di nila bunsakon inpiang daakan sindaak sin Allah Ta'ala karena inpiang daakan sindaak sin Allah Ta'ala biya sa kaulaulain nagdaak kanila Allah Subhanahu wa Ta'ala karena inpunan niya rin nga Tuhan Rabbul Alamin. Hati niya yaon doon kanila impag-iyanon kabul panayma. Hati sim panayma, amin jumanji in bigi jantong pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, salta doon hayan, amuy ini jumanji in dila himinang sin amuin piang daakan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya doon hayaon subay mag-agad indila iwan sin jantong mag-ibadat pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karena mataod ding ha mga ibadat amuin mag-agad indila iwan sin jantong biya na sin pagzikir, pagtasbih, pagtahmid, pag-istighfar, iban na singkaibanan mga dua labi marayaw tuod bang nagmimisra injantong iban sindila himibal tumunay simpiang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan hikatu in hikaupat niya amo ning pag-iyanon pagtawagon al-inqiyad. Amunain doon kau umupi kumawa sin hinang haraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alam sin Tuhan na to Rabbul Alamin harugaing ayat wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Na hisiu-siu in matan magmalilla pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta mamayho pa Tuhan Rabbul Alamin himinang simpiang daakan niya doon tumutog hakatan simpiag marayaw sin Allah Ta'ala in siyayan biya siyasin nakagunggong haluwid mahugot yad tuha Allah Ta'ala in hangutod jari kaniya kaniya hinangutod. Habihan na inbutang niya masi mga katawtay manghuran yaon tutog in kabuga halawon simbigi jantong nila karena in pangatod nila habaran nila adakala wala nila na sampurna tuod matan in hinangyad to masi nagtatali sila in sila manusia kulang kabos adakala nakaagad doon haon in mga hinang nila kiaragdagan sabab yan matuyo sila himinang
sin mga hinang mo naring hakatan tiyardo sin Allah Ta'ala sampai pakatan sunan amin tiyututukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hihinang nila madtu-madtu hasupaya ando kay lubang kiyahilangan impierdo sin Allah Ta'ala aun damayan kailohi kapanupak sin amin amal nila bihan hasupaya majukop bihad tuin tuyo nila himinang sin ibadat yang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan in dain ha mga pag-ayad nila sin mga silayad to. Hasabab yad to in kita aamuin bihayaon na jaman biya luparagbos mataod na in kasasawan iaalop sin kita niyo. Kasasawan karena bihayaon nag-ibog-ibog imano siya sin ini dunya amin kabugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabugaan kulong niya kaniyo mga kasahabatan ko agad na yung mga umat ko bang maukab kaniyo in sumping sin dunya doon kamo mag-agaw-agaw, maglumba-lumba, magsinapatan, kumawa, sin parsukuan niyo. Nahabiyayaon biya luparagbos, inhiwal si mano siya ini, in kamatauran ini, kusog na harap pa dunya, dahin sin paadlaw akhirat, misan pa in pag-ibadat pa Allahu Ta'ala, lialamud-lamuran nila, sin amuin hinang, bukon lamud doon, amin kakahinang iaon sarta bukon siya mapatot hilamud lamuran dasing kaibanan kailo sin kakahinang amuin kaiibugan si manusia di halaw man sin dunya ini nain mga ini subay kita niyo mahali karena aon ding ha mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatumtum katutan niyo labi na binahasang bahayang in tiyayud tod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kita mabaya dumauhat sin pag-iman matan pa Allah Ta'ala biyay ta dunhay ni dahin kan Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bayna samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaik kullun nasi yaghdu paba'i'un nafsahu pamu'tiquha aw mubiquha. Mahabain hadis sa sumagawa yari na langkom doon halaw man niya ini in parkala sin pagpahugot sin amal sin ambuok manusia labi-labi na tuod in ibadat sambayang biyita doon ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsutsi amo na yung pag-ambil ayil lang si mga magbibisara syatrul iman tunga sin pag-iman taan tutuod in sambahayang bangwayron kasutsihan di tayo maun sin Allah Ta'ala subay sadyayaon in kasutsihan asupaya magkambal in hinang pag-ibadat sambahayang iban sin kasutsihan inyaon tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hinangon mo karna sintuhan Rabbul Alamin bukon karna pakita-kita sarta lang niya roon haon in pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan makahipo sin timbangan sinambok ipon hadlaw ka na amin imyan kau alhamdulillah yaon iwan tulus ikhlas halawang bigi pangatayan mo
yaon kay mo in panghati, yaon kay mo in yakin, yaon kay mo in panayma, sarta miya makad kawakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta yaon in pagsabudnal na inyan katantan bal kala-kalaan in tutong basan sin Allahu Ta'ala mahasil sin ang buok ipon. Kana lang niya in imyan kau pagtasbi mo subhanallah walhamdulillah mag hipo-hipo indua ini sin titimbangan sin ang buok ipon haadlaw ka na. In piyang hiningod sin Allahu Ta'ala aw tamla'u ma bayna samawati wal ard, biya law niya sa pantun hipoon sin Allahu Ta'ala in timbangan sin ipon niya biya sin ablang sin gumi iwan sin kalangit-langitan kagumi-gumihan, 7 lapis langit, 7 lapis lupa. Nasarta lang niya in sambahayang sahaya. Haadlaw akhirat in sahaya ini sin sambahayang amin mahinang tailaw manaw hasirat al-mustaqim kana in wayron ilaw niya way pagduarwa malusot halalabayan bang siya malusot tuan manigablo aja siya madtupalaom sinapinar ka jahannam. Na intanda sin ini hinang karayawan amuin mabista kalaguan hinang sampay biyay ta doon hay ni impagsarak ka amuin mahinang siya tanda sin amuin kakahinang mo kimukugdan sarta lang niya roon hayan in kasabar damikyan si masahaya in Quran lang niya damikyan mahinang siya yan amuin sumapaat kay muhadlaw ka na atawa in Quran mahinang amin tumuntot kay muhadlaw gana. Mahitayad to, tumuntot in Quran. Bang mo siya hinangon bukon karna sin Allahu Ta'ala. Sabab mataod magbabas sa Quran, imaksud niya hangkan mamas sa magparungog siluoy niya. Bukon karna sin, humati bang unuin risala. Doon halawin sin ayat biyasa niya yaon. Siya in piatudyuhan sin ayat yaon. Subayaon mahinang niya ibadat pa Allahu Ta'ala. Bukon mahinang niya hipagbantog sin looy niya mamasa. Naruna ini hakay na po sin hadis laong niya. Kullun nasi yagdu pabaiun nafsahu pamu'tiquha aw mubiquha. In kataan manusia na mag-una huli kita niyo. Dan hindi hadunya maguna huli kita niyo maripadunya maguna huli rakita niyo harap pa adlaw akhirat di halaw man sin dunya ini biya sa panton imano siya nagdagang sin ginhawabaran niya na isiyo in pagdaragangan dua doon hay ni Allahu Ta'ala imuna muna mami Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. In Allah Ta'ala bihon niya mga mariman in alta nila iwan sin baran nila inhipamisin Allah Ta'ala harwas na sabot yan amuna in sulga. Ninambuk mami apabila dia kang si manusia
in ginhawaran niya, diagang niya pasalansin ini sahawat niya, iwansin nafsu niya, subahat in katantan, bihon yan hi iblis katantan, na pakain hi iblis mutang, dito siya mangalay hataasin, kayo, hanarka, jahannam, humutba, mamayta doon namano siya, sinin siya, in Allahu Ta'ala nagdaak kanyo, pahinang marayaw, asupaya kamu makadawhat sing karayawan daing kanya, in akulong niya tiyawag ta kamu, harap pa, ini maripakabayaan ko, in ako, na miyagad kamuka ko, simingod kamuka ko, nahabiyayaon, napuas na kita niyo, kanya-kanya na, di na ako makatabang kaniyo, di na kami sa makatabang kako, na kadto na kamo panausin kabayaan niyo. Bihaan mga katawtay manguran, haagama Islam. Nain mga inikatan, suway kita niyo simingod, kan Abu Bakar As-Siddiq, ayaw kita niyo simingod, hamanga sila munafik, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. In Abu Bakar Siddiq, bang uno ilyag tiksin nila niya, yag-aanggaw taan niya, miya magad, daing ha, ujot pamaranan niya, labi luwa nain, jantong niya, yaon timataytay, in kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, nagtutuyo magpaamo sinhinang doon hakaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan na mapuas doon na yan subay aun lasa nato patuhan Rabbul Alamin. Amuyin nagpapanjari kato niyo, nagdihil sing katantan, piyag piasang dan kita niyo yari halaw man sin dunya ini, sa takjian-jian kita niyo sin labi, in kakuyakan, iwan kasanangan, sinabok ipon, bangsiya, murul, hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtaat sila, doon hayaon, labi, in lasa sin Allahu Ta'ala hamanga sila, amuyin, tumay mahabyad tindahan niya, magad hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa simingod sing kakahinang bakkas kiyabin niya, amuin tumay hasupaya sin Allahu Ta'ala, kahidayatan di halaw man sing gumiini, sabab sarat sin hidayat ding Allahu Ta'ala, bangkaw miya magad, haamuin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta murul hakataan sin bakkas amuin binin niya kato, doon hayan amo na yung pagtawakon sin sila langta, amo na yung pag-ianon mahajjatul bayda. Mahajjatul bayda amo na in Quran iban sunnah, in pag-ianon doon hayan layluha kanahariha, way piagbidaan sindom ibang adlaw, in katigidluman bangkaw, in Quran iban sin sunna, in mahinang mo dalil hakabuhi mo, matarang matampal misan tigidlong bitu-bituhan, wayron kalaungan sumampay kay mo. In kahinapusan niya, suway siya tulos ikhlas, in kataan na sabot yadto, kana biyayta sin Allahu Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai abutan sin kamatay, haamin nagdarakaw, biasing kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. In kataan sin sambahayang ko,
ingkatan sin kakahinang ko hapag hadji ko kabuhi kamatay ko karena sin Allahu Ta'ala ini katantan sumaksi kay mo inhinang mo amin nasabot taray nga panagdaan yadto katantan sumaksi in panghati mo sumaksi in pagsabunal mo panayma mo pangagad mo paningod mo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsabunal mo iwan sinlasa mo patuhan Rabbul Alamin bangkaw miya kada kahikainang si Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyan katantan magman nga takandunhan sin inikaw malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala bihadto inbiyay kato tanyo sin Quran mahamulya iwan sin labi luba na tuod labay ring haka-ikhlas patuhan Rabbul Alamin in katan kakahinang naamo yan wayroon makasibo ha mga bariman tungod pa amin hinang mag ini patarang sinhinang karnain sila di magpaniguro bukumbya sing kaibanan ini pagkarungugan ta sampay aun pa umatas kaibanan bang kamulong niri pasurun sulgat sin Allah Ta'ala hamin panghindo ko yan kanyo na baitaan ta kamo di ako sumud sulga subay kami makauna wayron tuan bihadto kabtangan gimwa ding Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kabtangan yan nagbuwa ding mga tao jahil way pangirab sin pag-agama karna inyad tuya na mayta siya in siya way pag-iman pa Allah Ta'ala karna bariman matan biya na sing nakaso dalawang sin ayat na sabot taka inayad to amon biyayta sin Allahu Ta'ala ha Suratul Mu'minun ayat kanuman walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wa annahum ila rabbihim raji'un pagos ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun im mga sila yaon amuin mag-usos magtuy umapas singkatan marayaw piag marayaw sin Allahu Ta'ala iban di sila kaunahan mag ini pahantang sinhinang amuin yaon kaya iingatan nila sabab kaya hatihan nila piya ngadji nila yaon inyakin habigi jantong nila yaon in amuin panayma sin jantong sarta inyaon siyaksian sin dila nagamal nagpajato sin hinang pa karidaan sin Allahu Ta'ala in mahuli niya miabot ngayon waktu na to na mangbaid na ako kanyo hawakto ini insyaAllah Ta'ala kalau waktu rukaing makakanap na isab kita nyo pangadyan aqulu qawli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh.